Rumjari Kanglipak Manipur kusai ngasidi isa tombi imana dom chachari we downtown yole we downtown is daga sa Japanese ki ajoba restaurant chule dukan chule dagi chana bukalo raga zarani duga magi da kai sa zagati Rumjari Kanglipak yang bio Rumjari Kanglipak Manipur Japanese restaurant का market जाओ रहा है अंगांग है ना कोई अंगांग यहाँ पामिसी जगह मार्च ऑफिस है यहाँ पे very good Sana wakna lause और ये उधर तक तो इच्छा What is the tangan money? Salmon morok ke gian, yang lain morok nak sushi ke kari. Kau nak yang mana? Ini sahaja apa? Very high quality. Kau jam jual. Jalan juga siapa? Kau jadi siapa lu nonton kamu ni hawa? Nak game siapa? Jajannya. Oh, kalau tu ni Japanese morok ni, apa cara tu sadam? Kami yang menang senyor. Japanese ये अचापोट आई तारे ने आयाम बा देखो मन आयाम ये ना Japanese wine sake apa kan all of them different kind. How we am young hai. Good here. Yeah, more package. Other not. Saya pakai yang lain sih. Politik pandemik lagi ni. Angkat mi pun bayar teman. Frozen food what am I layer ba? Layer salmon for layer. Japanese beer man. Nga nung frozen na. Frozen foods. Frozen curry maro. Point चार तो उन्हें आलू के डायम खजीन में कहीं
try tàu ta dùng dầu sake với cái ok. Hi. Can I help you? I got a order with the ruhi. Okay, do you mind stepping right behind that table, Okay. please? Find the name, I see. And what was your name? Somewhere. Ruhi. 2 rows pick up. Now no already order tàu luôn. I think when the COVID is still restriction kan lấy mà. Yeah. Do you know what the order has on it? You have the phone number? I can Yeah, give phone you. number would be great. Kaya ba? I did not talk to see morok and everything. Well, that's the last one. They logged the bottom on me. Yeah. Thank you. Alright. Kilo ng card. Let's pick up the order. Pick up the order. Salo kami manamdara. Basta sila. Yung sa Lazaros. Sila miyang sila. Ay, matang chicken no pasta. Okay, 10 scale express jagi curry rice lower air. And this is tonkatsu pork cutlet. Sinay pebwa ni simdi. Mamadi java yaro. So na kan din kai ni cha. This is kanuki udon. This is ebi tempura, which means shrimp, fried shrimp. And the udon noodles. Ay, loy sarami. Udon noodles, and this is spring onions. This is tempura flakes, the fried one, and that's some vegetables. Ay, loy Sino kai ni cha? Udon broth. So I think fish broth ne. Shida Sino kai no? miso soup, 2 miso soups. Okay, sino si diam hao ni. Yeah. Chicken curry abul cha. Chicken karaage, deep fried chicken. With the rice. Yeah, it was Ay, marinated. Sino kai ni cha? sare. Is that salmon? Salmon. Salmon ay Sushi. laser ko. Sushi. Okay. Okay. Let's dig in then. Alright. Kung jadi kang may pang CD yam lay bire. Kung pana isay manag talag jar mading jangi ka mathasari. Sa yam hao. Sa yaw dirty what ya pun tu. Chicken Japanese chicken fried yam hao. Crispy Hey, wala. Joshua. Karaage. Lagi sushi jo cha rao. Just shrimp the tempura ke nam hai ga. Tempura. Okay, shrimp ka some kind of flour ka mixer ka fry the whole mani cha. The panko batter. Yeah. Mo din udon na ra. Noodles. How bra? Sing ha. Aina pamedi ngasai curry do nang sa re. Pork yaw bani. Chicken yam hao bani yung. Yam crispy hoy Ko bani. patwa ke he. Yam Manipuri Japanese fusion Yeah. Japanese or ju kebulari morok yaw de ya de. Makha da phaming si. Yang tan cha thar. Sa mama sa lam ma li da. Sa khan la ba. Slow down. Harakan slow down. Nam yo ko lang gal. Nandi, you're always hungry, mama.
싹 라면은 들래. 자, 치킨 얌 하오니 에이. 요즘 이 좁쌀. 숲니 숲. 강추이 cũng 잡니다. Miso soup. 아주 이자 깨깨는 시푸드로 깨노. 시간 So 말 it has a bean paste, with miso, the Japanese the koe. 하고. And then tofu suyabani, seaweed suyabani. 그게 여름 넣어. No, came to pork, beef yabani. 시대 야위도 like fish soup that's Yeah, right. fish broth. Fish broth di Udon koe, the thicker noodles. that yam haore di mahi chak yam haore. 뭐 metpa. Ya, chili ke yaw di ade. Yeah, noodle do kara chat po om. 딱거 그냥 진짜. Yeah. Mahi don chak chal. 페이는 상무시 뭐. Udon the thicker noodle ne ubra, thicker kara hoy ba. Ramen the beef. Ramen is. No, asang mo yaw je vegetable na to cha. What is that kind? I think some seaweeds there, green Hangin siya. onion, hawen. The Fish broth ne hawen. udon noodle hai to na tra. Yeah, the thicker one. 시사오 나만 레비 마 오더 또 위냐. Seafood mo nam nam eh. How ra? 거기래. Good good yo le mama. 막 목살을 해. 이 사수 개싸간데. Ya, atu ne ko yum por ai ja sa ya bon de. Nang ko cha do. 하고. Atu an lo cha so. 뭐 좀씩 해. Ya, atu cha nang puk tha le ni mama. How is it good? 거기가 되면 구워. Okay. 이제 내가 짜대다. Ya, nang le gan de. Slow down, slow down. 예. 서울 저녁에 하우예. Mau tho bra. Ai hồi đang đi thăm giờ. Xì. Tôi trao hình dạng này. Tôi trao cái hiện lấy thế đó. Sa tu chicken fried, Japanese chicken Yeah. fried. Isa Japanese chicken fried kariya ba. Karaage. Karaage. Okay. So ginger ga soy sauce ga mirin ga marinate overnight open. Of course it's same dye. I think Cheche made once in a while. I'm how. 하우 sao? Ya tu ka fried to. Aji egg am siya mal. They put the egg. Nga. Mình chạy cái chân đâu. Chicken can do shrimp tempura to sao. Shrimp to mama. Chân của là. Ngon không? Có mấy à? Cái Japanese sushi là cái 무슨 Japanese-Manipuri à? Yam sticky hoy bani moi rice. Anong liya ito salmon hoy man. Hả? Ya. Yam sticky hoy ba rice ni. Cái chắp bora chắp gì đó. Kang soy na to sogri de to pudha bini. Moi hi nato ko ba do Manipuri the Ya kano ka how ja ka pir man. Hawaii jar ga chap man ba ne same But ingredients. their strain is like very Yeah. yam sticky more sticky sa. I think Samoya. they like it better that way. Yeah. Na to do akoy hawa jar Cái cao su chắc mà. manam everything tastes the same but kitang Không sao đấy. Yeah, so fermented bean curd yao ba ne. seaweed yawe. Không sao đấy. I think seaweed is the one smelling good. Probably. Ngay mình nằm. Ngari dong to. Hả? 그죠? 나 원래 자리다. 아메리칸 스쿨에 그 짠 게 봐. 아. 이거 무슨 자리다? 이름 좀 뭐야 하. Chicken do you know chicken sa to akoy di special pork
โป๊กเลยก็ดี Poi mo percent pasta. สิกันรู้จักทุกคนนะ Tempura ha. ซิมรู้จักตัวก็ดีเลย Tempura ha bro. Tempura. Tempura oh. Mari samjal mi. Khó cả đấy. Không sao ba. Thôi, canh ba sao? Sao sao bác lúc con đang lại tôi mi đâu? ดิซัลมอนมีซูชิจัดหรือเปล่า Sao tôi mi đang lại tôi cắn nó hôn nó quá. Hôn nó bác là đi cha. ฮาริกอังคนปาริมา Bye. Nhưng mà hiểu sao? อันที่สองอย่างพิซสุปเตรียมเผา Không sao đấy. Hai cái em tàu ấy đi. Hả? Hả? Tempura. Tempura hả? Udon này sao thì udon lắm hả? Udon này mà udon này. นูเดิลส์นูเดิลส์ Sao được vậy? Hả? Cuộc hai đứa nó sẽ nào? Sao mình ăn đi hồi sáng? Mình chắc thì hao rồi bún sticky rice này luôn đấy. ทราบ Beef hao nó. Mình chỉ đi có biết sao đi. สติ๊กเกอร์อะไรจะเป็นอะไรกัน Sage cái cá nó น้องพาเราจ้าพูดถึงกันเลย era. Bây giờ bên đi xa thì xí khởi tân đi đó. มวยที่สักคมมั้งอาคุยในสักคมยังเคยมวยที่ยามดีใจดูมาตุ้มมั่นใจโอเค Sa khu biang khai sa di pi ngai tam bi re khu dia hau bu sa lak ta. อย่าโชคดีทวงก็สักผู้ข้ามใจนะพี่เด็ก Mà xin lỗi ta thâu kèn cái gì đấy. Bà kính khai mình sao lúc này. Hầu hết mà ba. อย่าทราบจ้ะ Mình chạy đi khi đi đó. Sa cái. มวยที่ปวดสัญญาเนี่ยมวยใจ Mình đã hầu khi tăng thâu cân bạ. green like steam vegetable À, พวกมันจะมา hầu hết. Fish yum chaba. Yeah, because fish- Japan is an island. อยากซูชิครับอีจะปวดสัญญาเดียวบ่ Yeah. อาคุยที่ weekend in like 5 times minimum Wasabi. Practice the how you say it. Cái nó. This is soy sauce. You want soy sauce? Mà xí cái tin nào. They want to see this special type of stuff. โอเค host ladies อารุที่ยำกันต้องเป็นมิดกาบ Wasabi นี่ đó. ยามิดเดียมกาบนี่ Mà xí mi cá. I think you'll like it, Mama. สักแค่ปนีเอจุดีบางเราฟังนาตัวเดียวโอเค Rồi chào bác mà mi nhá. นาตัวเดียว Rồi วัง tông กาบ cái นี่ tê tao em á. Umar, did he cook the side? this one นาตัวเดียววังกาบ Yeah. Hầu hết mà ba. นาตัวกาแค่ละจ้า Sao cái hầu hết mà rồi. บังเรานาตัวกาปนี host ladies ก็มัน Rất sao đấy. Không sự gì sao. no wasabi is different Wasabi sih dia. No wasabi sih dia kui cái đồ này. Mà chú đấy mà xin em hẹn. มิดยำกาบนี่บ่ Có sao kui được. Một sáng là mì nha. Cá này cá. ฮาบนี่ Kui đi mua rồi betul rồi đấy cái đồ này. โอเคฮาบนี่ทุกคนดู Ngadi zara hingga apa nih? Ngadi sih kuau saat itu kok. นั่นฟิวชั่นจานกันสิ Kuau saat itu. noodles what is it it's called udon noodles Udon.
Adike chicken fry. Adike morok metpa. ကိုမ Adike Japanese soup, like seaweed soup. Japanese ကတည်းကခွေးကြတယ်တောင်းနေပါစားနေကော Nang mix tare kasi fusion tare. ငါလေးရမ်းတယ် Japanese တဲ့ Like soya bean fermented like not too high though. မွေးထဘ Aku hawa jaga almost manam jan. ဟာဟောဝဲမွေးစမွေးကဲဟာနော် Kazing ni tempura hai berisa. Tempura. Okay. ဒီဖောက်တာ Kazing de magi coating am hapu ka fry to jan. The rice flour is a muy coating de kai no. စားပုခုံး Yeah, စားနေတယ် panko though. Panko. Okay. Panko is so tempura is made in a special. It's hana yerum hape. Duga flour kara hape. Duga tempura flakes so hape. I think just fry it. Yeah, and the tempura flakes. There's a brand called Panko, which is really famous. Sige kano de. ဟောင်းစားလို့စားလိုက်တော့မဟောင်းစားဟောဝဲ Vậy là con Manipuri ạ. Japanese cái fusion gì ạ? Ý là tụi mình hai fusion nè. Yeah. Fusion tare morok chiao de. Một cái lúa ba hả? Muy seaweed ki soup tiam hao. Xíu chứ. Bám bi sao không làm phải hả? Manam yam num si ye. Adike just sushi do yo masya da. Yeah, so they wrap the In the sushi, right? Yeah, it's definitely in Sushi đi ôm gì? Sushi Yeah. the seaweed haptedi is not sushi really. Yeah, it has a special smell and taste. It has a dried dried nori, seaweed. Yeah. Nori is seaweed. Okay. Chum đi nha. So moi sau đó kan tha lau ko le seaweed che. Yeah, it's getting Con hơi lì rehydrated. đấy nào. Con hơi lì nó trỏ. Kung hali hana duga soup the hapedi ising chang aga rehydrated. Okay. Yeah, regenerate um tau. Tha lau le mu. All right guys. How many am sa de ng si dia? How na cha? Okay. Họ con sao bắt Okay, one last question. Kana man khoi he mama. Chicken fry na hao bra, udon noodle na hao bra. Langi morok me pa na hao bra. Mà phải thế là vậy. Okay, I know it. I can. All right. Mới xíu sao có cả. Okay, asu yam hao sa lau. Tofu so how bane macha macha. Yeah, tofu mo cha yao ni. Just yao tofu no tra. Amobado. Yeah. Okay. Nó sẽ krum jadi kang lepak Manipur. All right, take care guys. Take care. Kurum jadi kang lipat. Krum jadi. Okay.